Porjadna majska emisija za dzeci Dzecinski švet bude emitovana 4. maja na 19:30 minuti. Po jej zakončenju budeme emitovať emisiju Dobrý večer Vojvodino, čija perša časť bude pošvecena ročnici šmerci Josipa Broza Tita, prednostom i nedostatkom državi, ktorej von bol na čolje i procesom izbuvanjom u rokoch, ktorí ušli dzeli, odnosno situaciji u ktorej še nachodzime 36 roky poznejše. O tým všetkým budeme bešedovať so hostami u našim studiju. U druhej časti emisiji uvidíte, co še zbúvalo na dňoch teatru Vladimír Sabodajko u Kocure. Molijeru, vi mušice dozad to von. On muši skapa z toho šveta, rozumice? Rozumím. Molijeru, ja ju žadam. Pošalju, keď nebude moja. Ona muši postať moja, rozumice? Muši. Dobrý večer Vojvodino na štvrtok na 20 hodin.